Yesu anaweza kukusamehe. Anaweza kukusamehe. Yesu anaweza kukusamehe. Yesu anaweza kukusamehe. Yesu anaweza kukusamehe. Haijalishi umefanya mabaya mangapi. Yesu anaweza kukusamehe. Anataka kuokoa na wazee wa kanisa na mashemasi wanakusaidie huko. Kuna watu wanatamani kumjua Yesu, wanatamani kumpokea Yesu Sabato, wanatamani kumpokea Yesu Sabato. Yeye atakusaidia, yeye atakufanya mshindi. Usiogope mama, usiogope baba, usiogope kijana. Mungu ni wa neema. Tuambie subiri. Tutakase